салом бинандагони азиз, имрӯз 29 октябр нашри навбатии барномаи сархатти рӯйдодҳоро пешниҳоди шумо мекунем. дар дақиқаи наздик ҳоиди муроҷиати ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон вобаста ба латту кӯби бераҳмона як зан дар Душанбе мегӯем. Тазоҳуроти исломгароён дар Покистон дар муқобили карикатураи пайғамбари ислом ба тирпаронӣ печидааст. Бонки ҷаҳонӣ гуфт теъдоди оилаҳое ки хӯрокхӯриро дар Тоҷикистон камтар кардаанд афзудааст ва ҷузъиёти рейтҳои густурда дар Маскави нав аз мавзӯи дигари мост. гурӯҳе аз фаъолзанони тоҷик дар як муроҷиатнома аз сохторҳои қудратӣ ва шаҳрдори Душанбе хостори таҳқиқи қазияи латту кӯби бераҳмона як ҷавон зан шуданд. ба гуфтаи онҳо зоҳиран зан дар пайи рашк мавриди азияти бераҳмона аз сӯи ҳамсари марди ҳамкора шудааст. латту кӯби ӯ охири моҳи август сурат гирифта ҷабр дида то ҳанӯз дар ҳолати вазнин дар беморхона мебошад ва эҳтимоли зинда монданаш хеле кам будааст. ҳодиса дар ҷомеаи Тоҷикистон садои зиёдеро ба бор овард ва мавзӯи муҳокимаву муҷозоти худсаронаро доғ кард. фаъолони ҳуқуқи занон аз он нигаронанд ки зани гумонбар аз ҷавобгарӣ озод шудааст. ҳамкорони мо тафсилоти ин ҳодисаро пайгирӣ доранд. бонки ҷаҳонӣ мегӯяд оилаҳое ки дар Тоҷикистон ғизохӯриро кам карданд афзоиш ёфтааст. дар ин бора дар гузориши нави созмони мазкур зери унвони камбизоатӣ дар Тоҷикистон 2021 дард шудааст. дар гузориш омадааст дар моҳи августи имсол теъдоди хонаводаҳое ки гуфтанд камтар хӯрокворӣ мехаранд 33% зиёд шудааст. тибқи маълумоти бонки ҷаҳонӣ дар соли 2021 ба далели сабук шудани маҳдудиятҳо барои сафар шумораи бештари муҳоҷирони корӣ ба Русия рафтанд. бинобар ин дар 8 моҳи имсол теъдоди хонаводаҳое ки аз пайвандонашон пул дарёфт карданд тадриҷан аз 11 ба 16% расидааст. беш аз 80% хонаводаҳое ки бо пули муҳоҷирон зиндагӣ мекунанд мегӯянд аксаран ин маблағро барои хӯрок ва дигар маводи ниёзи аввал сарф менамоянд. Тоҷикистон аз кишварҳои фақири шӯравии собиқ аст ки сокинонаш дар ин маҳдуда маошу нафақаи камтарин дарёфт мекунанд. дар як соли ахир нархи чандин маҳсулоти ниёзи аввал аз ҷумла орд, равған, гӯшт ба таври назаррас боло рафт. мақомот аксаран сабаби ин гароншавиҳоро ба омилҳои берунӣ рабт медиҳанд. зимнан қимати маводи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон гаронтар шуд. имрӯз нархи 1 литр бензини нави 95 ба 11 сомониву 40 дирам ва нави 92 ба 11 сомону 20 дирам баробар будааст. дар давоми рӯз бинандагони азиз дар ин бора гузориши муфассал хоҳем дошт. дар натиҷаи бархурди тазоҳургарон ва пулис дар Покистон 4 афсари пулис кушта ва 260 тани дигар захмӣ шуданд. тазоҳургарон ки тарафдорони як ҳизби тундрави исломӣ ҳастанд ба зидди нашри карикатураҳои пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам дар Фаронса эътироз доштанд. тоири сафар гузориш медиҳад. дар натиҷаи тирандозии пайравони ҳизби мамнӯи исломӣ таҳрики лаббайки Покистон 4 маъмури пулис кушта шуданду садҳо тани дигар ҷароҳат бардоштанд. бархурд рӯзи 28 октябр дар шаҳри шайхпур сурат гирифт. ҳазорон нафар аз исломгароён аз рӯзи ҷумъаи гузаштааст ки як шоҳроҳи азими Покистонро бастанд ва ҳам талаб доранд ки сафири Фаронса аз Покистон ронда шавад ва раҳбари ҳизби онҳоро озод кунанд. тазоҳургарон аз он асабонӣ буданд ки дар Фаронса карикатураҳои ҳазрати Муҳаммад дар маҷалаи Чарли Ҳебдо дигар бора нашр шуданд. пулиси Покистон гуфт тарафдорони таҳрики лаббайк ки туфангча ва калашников доштанд ба самти пулис тир андохтанд. тазоҳуроти исломгароён дар Покистон чанд рӯз аст ки идома дорад ва рӯзи ҷумъаи гузашта 3 афсари пулис кушта шуданд. вазорати умури дохилӣ амр дод ки барои таъмини амният нерӯҳои махсус сафарбар карда шаванд. тазоҳуроти мазкур савумин тазоҳуроти азими таҳрики лаббайк аз соли 2017 ба зидди нашри карикатураҳои ҳазрати Муҳаммад аст. маҷалаи Чарли Ҳебдо ин карикатураҳоро соли 2006 нашр кард ва соли гузашта низ дигар бора рӯи коғаз овард. сабаб оғози муҳокимаи ифротиёне буд ки соли 2015 ба дафтари маҷалла ҳамла карданд. фавод чӯдри вазири иттилооти Покистон гуфт ҳукумат сай дорад пеши рӯи исломгароёнро ки мехоҳанд ба Исломобод биёянд бигирад.
بینندگان عزیز، حالا توجه شما رو به یک اعلان جلب میکنم. از هفته آینده اروپا به وقت زمستان نمیگذرد و بنابراین ساعت نشر برنامه‌های ما نیز تغییر میکند. از 1 نوامبر اخبار آزادی ساعت 5 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو پیشنهاد می شود. برنامه سرخطی رویدادها نیز 1 ساعت دیرتر، یعنی ساعت 2 به وقت دوشنبه و ساعت 12 به وقت مسکو در آزادی ویدیو یوتیوب نشر میگردد. امیدواریم چون همیشه در برنامه‌ها ما را همراهی خواهید کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود میگوید که امریکا با افتتاح نمایندگی بین المللی این جبهه در واشنگتن موافقت کرده است. پس از اعلان جبهه مقاومت ملی، این اولین دفتر جبهه است که گشوده می شود. علی میثم نظری، سخنگوی این جبهه، به رسانه ها گفته است که اجازتنامه الکی از سوی وزارت عدلیه امریکا صادر شده است. او این مسئله را حادثه بسیار مهم خوانده است، زیرا خیلی کم رخ میدهد که امریکا چنین اجازتنامه را برای جبهه‌های سیاسی نظامی صادر کند. مقامات ایالات متحده آمریکا تا کنون در این باره معلومات ارائه نکردند. در حال حاضر مرکزی جبهه مقاومت ملی در پنشیر می باشد. مقامات انتظامی اعلام کردند که در مسکو نو در پی برگزاری رید گسترده در نسبت مهاجران از 400 قانونشکنی جلوگیری شده است. تفتیش‌های سراسری در پی شکایت ساکنان محلی از افزودن مهاجران غیرقانونی در این منطقه آغاز گردیده است. سنجش حجت‌های مهاجران از ایستگاه مترو شروع می شود. غیر از این، در منطقه کمونارکا گروه‌های پرزوری کارمندان پلیس شبانه روزی نوبت‌داری می‌کنند. مهاجرانی که حجت‌هایشان درست نیست به شعبه‌های پلیس انتقال می‌شوند. گفته می‌شود ریدها نه تنها در کوچه و ایستگاه‌های نقلیاتی جمعیتی، بلکه در خانه‌هایی که احتمالاً مهاجران غیرقانونی زندگی دارند صورت خواهد گرفت. یک زن صاحبکار از ولایت سوق دعوا دارد که چند مأمور اداره گمرک بعد حبس محصولاتش خود او را لطوکوب کردند. مسئولین ریاست گمرک ولایت سوق شکایت این زن را رد کرده، برعکس خود او را بیماری روانی می‌خوانند. قربانخان آخانوه حالا در بیمارخانه مرکزی این شهر بستری است و طبیبان تشخیص او را لرزش معینه سر نشان دادند. همکارم فرزان محمدی قضیه را توضیح می‌دهد. حادثه روز 10 اکتبر در قلمرو جماعت خستیورز ناحیه بابوجان غفوروف رخ داده است. آن روز مأموران اداره گمرک خودروی مرسدس سپرینت را که برنج می‌برد با گمان محصولات قاچاق بودن بازداشت می‌کنند. راننده این نقلیات نگار رحیمووا میگوید خود همان روز مأموران نقلیاتش را به جریمه‌گاه اداره گمرک در شهر خوجند به حبس می‌گیرند. بعد یک هفته حبس نقلیات، راننده همراه صاحب بار به اداره گمرک می روند تا به سندها امضا ماند و نقلیات را بازپس بگیرند. در اداره گمرک به گفته نگاره رحیمووا بین کارمند این نهاد انشه و صاحب کارزن قربانخان آخانووا بحث سر زد. رحیمووا میگوید این بحث بعداً به مناقشه پیچید. قربانخان آخانووا حالا در بیمارخانه مرکزی شهر اسفره بستری است و طبیبان تشخیص او را لرزش معینه سر نشان دادند. آخانووا چنین جراحت برداشتنش را دست کار انشه، یک بازرس خدمات گمرک در ولایت سوق می‌داند. کوششی به تکرار آزادی برای تماس گرفتن با این بازرس نتیجه نداد. همکاران او لطوکوب صاحب کارزن را بی اساس می‌دانند. گزارش فرزان محمدی بود و من برنامه سرخط رویدادها را ادامه میدم. سفر سیاحان خارجی به تاجیکستان سال جاری نیز زیاد نشده است. در نمای امسال به کشور حدود 184,000 جهانگرد آمده است که نسبت همین دوره سال گذشته تقریبا 58% کمتر می باشد. در عموم تعداد شهروندان خارجی که در این مدت از تاجیکستان دیدن کردند 344,000 نفر را تشکیل می دهد که نیز در قیاس با یک سال پیش کمتر است. بنا به معلومات کمیته امور در سال 2021 بیشتر شهروندان ازبکستان، روسیه و افغانستان به تاجیکستان آمدند. سبب اساسی 2 مراتب کاهش یافتن سهم سیاحان به اقتصادیات کشور به پاندمیه و محدودیت‌های مربوط به آن ربط داده می شود. وضع نااستوار سیاسی افغانستان که تاجیکستان با آن کشور بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد، مانع ایدگاری رشد گردشگری در این کشور عنوان می شود. این هم در حالی است که مقامات تاجیک نقشه دارند با دستگیری سرمایه گذاران بین المللی تا سال 2030 سهم بخش سیاحی را 5 برابر افزایش بدهند.
дар Тоҷикистон Россотрудничество муҳлати пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои таҳсил дар донишгоҳҳои Русия тибқи квотаро то 25 ноябри имсол дароз кардааст. Ба қайдгирӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон ва афроди бешаҳрванд ки хоҳиши аз ҳисоби буҷаи Русия таҳсил дар он кишварро доранд, дар низоми иттилоотии educationinrussia.com сурат мегирад. Дар дархостнома ки бояд тариқи компютер пешниҳод шавад, номзадҳо ҳақ доранд 6 донишгоҳро зикр намоянд. Дар соли таҳсили 2022-2023 аз Тоҷикистон ба 750 довталаб имкони тариқи квота таҳсил дар макотиби олии Русия дода мешавад. дӯстони гиромӣ, акнун бароятон дар бораи қурби расмии асёри хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. Имрӯз 29 октябр Бонки миллии $1 11 сомониву 23 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 2 дирам нарх гузоштааст. қурби рубли русӣ нисбати дирӯз поин рафта 1000 рубл 159 сомониву 20 дирам муқаррар гардааст. бинандагони азиз, хабарҳои аз ин бештарро 3 соат пас дар барномаи ахбори озодӣ пешниҳоди шумо хоҳам кард. рӯзи хуб дошта бошед ва бо умеди дидори навбат.